waongozi watukufu, wanzani watu wazalendo, nto sana salam juu ya hanyu mbaza matangazo ikao new sharikiana ne club de journalistes, to sana salam juu ya hanyu. Leo nsihu mengo miraru haurambi nsihu 34 rangu yenkodo ya dungi ya hendelea baina ya Iran huja ya Israel kujuhamba American al-Muradi ngar amineo kana chile ngulo kodo ikayao ngetiao harara usonwa ulemengu mafi. Suala ikao ngarjo likomea hamara saya dele suala la legra consultant ikao ngono shokana hanjia uhara usonwa mzee wa hatu mzee ikao ngarjo kana mungoni mwa imanotable wabanti juu mrumishi wa serikali bwana Bello hanisauka usikwa juzi ya uka ngumrio ezajiri hindi ndongo hindi ikao doaziona ya sababisha leo ulo na taradudi kusuya mwa bwana Bello. Suala ikayao bomwa hivenza angarjo likomea hamara saya de notabilité ikao warenge ngazma usoni mwa ile suala lahum tusiwa wa mwanzishi jimla wa serikali bwana Nur El-Fatou mwanzishi jimla wa serikali kiasi ukana ile suala linu bila consultant ujolibu hanzima ili yatajirisa usoni mwa wakazi wa ulimwengu ikae makatiano waisa wakati makahadodo ili hauridunga haruma ezinyakati ikaudolonizo zinu hawa yauka ngarjo kana mwanyasi Ahmed Ibrahim lazima honga simanda sinae ikao nguju karibu haruma mkonsi wa hatu jokana unu mkonsi muhimu kabisa ikao ngarjo kana lazima huri mnikele kalima au yaukana bese yemkini gena zabtekeleza usoni mwa wakazi ikao wahimi hasa hauri yanshilia umakati yangu. Marhaba menji mwana mwanze, marhaba menji mwana mataki grand consultant wakomuru watukufu ikao mkanti makahado do hotolinda e club wamonishie nizijirio duniani wakomuru watukufu hamande hele mwana yatende yazione savanu risangari wazao nsihu mongomira runa ne rangule balinu la honda ye dunia shaho misoni hunu mdungu ono hama ola mbia vunge mbia vuhama mkaba wajos maana hunu nguto ontswana na ukauhodi woni hamanda bolewo ya kaushio wananya wapanga ye ota hawa tumulize makaka kwa tumbula ya onda banu ya vera nende ho yanzao habo yakaya ngujambiswa ndabo za ukanangu pango wanajeshi wa Jude ira wende wasankane na hunwema iranie wamba ngasivanu rihimi makahadodori mlindeni na ene ujo hujaga dombahara consultant le suala hilo maana na habari namna hiyo hakaushe Faransa hakaushe Angleterre hakaushe Espanya zentiza bara autant bahata hatongolize majuma madola hizo pia gardozi buhu wabanu leo consultant ntina urejeza hizo mwana mayazamba shajuzi vanu hurivenula vanu ya ukaya kamze Bello ntinulime baya elini bala hindi ezajiri hindi nongo hindi ni uziwa nao jao dhahiri manabu nuona mahabangabo zero hawa yakaya ulati Bello directeur de cabinet bahi shaula nde ulo maana wahe ifai ezajiri hindi consultant tuka mle kama ubulio ubuhu masuala yanu ngerjeruhu pambanye masuala ikaosi hanzari huziseyo unisho wa Komoro. Marhaba wa Komoro nyonsi pia mlio hundani na mlio bonze ngamo mtosoni hezi ntosa za Kiislam nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si umengo miraru nanne dozi wazawe nkulu ziele wa bana ngarjonji yale suala hiyo lakini ngamono hama Yusufu Muhammad Ali Bello wamihononi hahe ngiho mizinga namnache mono hama ngena inwakatina lala ngamone zilaza mbao koshmar tabiri lize tabiri ngamsomona na mizinga nkodeni na damu yo tabiri shaza itisu halafu ndamni tsotso juzi sabanga mumro aka gamsonama namna yanzao yezi unibakia paske balange na kasketi ndaru mudiru jimla mhuwa he idarahazi ujumbe la rais mhuwa he difang majishi jimla wahe parti seiru mao ba hiyo ndio nsugo udomona ni wakati na sukodomona kaka tsutsa parti seinu irohewan
izo nezinongo waziona zote sonongo nzuno kumatsoni chao nsugo umona nadamu umbunoni ka gwanzo kutke kutu yeserse ilbiri isimemizi harmentino mazi uzili na mengo miraru itahei irume banu sawa na ile chama la enzi la mapinduzi la Tanzania. Eba insia yonge chuka ukanyangu bwameji. Eba insia yonge chuka ukanyangu olio de namna ya opposition wa pakafu. Akabanu opposition wa pakafu. Labeka. Wa pakafu ka haini namna yonsi paifu wafungwe sambi. Yewa. Haini namna yonsi amfungwe namnaje? Haruma konferansi au haruma zitendo za ukawa komodi wa leo. Ye opposition etabirini wanao hamade namna na angalia we etabiri ya Yusufu Muhammad Ali Pelu nsumo mwana nadamu mwono no katanza no katina lala ngotswa nadamu una mizinga ngena mizinga nadamu ndivyo maana hidi fine hapo shanga la indri na wanu mwenye baraka swalihi kanga mwishaoze kalma zahe ambao daina Muhammad Daudu wapaha kafu ani watia kangulu watia kangulu mpakani wamtowe sambio baba hanu ya engwa toka mtoa namnaje voilà kawabu hii ganzo wamtowe harma voti wanzo washinde azali na belu oi harma voti iliwa kombo we rais mzamani iliwa kombo we la ganu uhisatwa ya ukana rais azali kana utoa sa azali kana utoa sambio bahanu yaliyo ndaina salami holi wandu wanu waili ngo wakaidi namnaji wakaidi wandu wa siasa jaye imana na bokada na sohima lione banyuona hainu wakati baadhi za media wotu alisoro habanuka salami kutoka ufungulwa sambi kutoka ufungulwa ari juzi kabaro ha propaganda hono kangu dotolo le 17 février mimi mabweza hangu les informations za hangu ewa twambaza wa nswabeza waho wandu wambongu kutoka ufungulwa kutoka amtoweza hangu bwame kibaraka naam sambi hoshibani aliyo ngeravi yakahelila tokabala emri adata ya dumiza hato wananya ndo mambo ya tojoji wake mroni dai shakatuamini hadumiza hato wananya wa kisiasa wote katina confiance nao icho kirikaundo wa mwananya wasambia ni kwa ruhusa juu ya msengele sambio bahanu yaliyo abedwa dani yala mavuka wa amedwa dani hayechi usozijaji limonzani wahi waro badi wao pia wanwanzani wahi zabari ya wanwanzani wa siasa yewa wanwanzani wa siasa emrenda atadumize mavuka wahi woi ola yambe hakandida yaboje yadumiza Hamada Mahamudu yadumiza Fahami Said Ibrahim wangu watu munandongo ndi waili hata ngwanzo yake alez hai katutsa haye shelongo zilo hunu bonze wandu adoenda osoni mahonda umlo yambanzi na mitsubu wamrende tumu auje ani warenge sandu wamrende tumu sambi habulia nafasi ya helist ya la himya inike gendarmerie wandu wastaki wadonda omona ngendo anzabulie wakewe nji sambi kaja dohunda rukwesi hahindi hasibabu ile patiko la ho wandu watodonda omona na sambi katutsa patiko sambi gwanzo yake alez sambi ngujuondo ya keka hasinge hanzi ye lettre de grâce ya besha azali ngujo mfungu sambi ngujuondo iyo mpaka yanzihe mpaka yato yanzihe kama ya daula ngwanzo ya mtoa tutomtoa bade mana hambi yao ka ngojo kaza ali mwanzo ya mteneteti ibanga mjowazali kama mjowazali ni kama mjibotaka asali ni mwanzo ya mteneteti basi yo mteneteti woju njaile eki azali mrujo azali kanza mdia mteneteti yani ende kinyume mwezi tida kinyume selezele kalma mtawalia uje selezele kalma yulo la hekizungu halu hakitwa ifu halu hashikwa azali kanza mdia mkeju hewa haina mru azali anza mkeju azali kakubali
haini ndongo uzitsai hamasula abo wanzo kemra siaso ke waiwo chotere auje yeye nguhilisi ukaya sambingwa nzia mtene tete pambiwa noandupia uka anziha electro de grace bae sambi nswanzi tula mfaume sambi ola mfaume baada hapo ngena hatu ha hai gena koshbanka yakoshubaka nije kema heda mfungwa ngujo mfungwa wala de mana no bakana ani wanwandu waili ikawo wafaume haini mndungu tenete chemananya aungono kana sambiero habo kabati serse kabati sambiye kahanzi electro de grace azalingu jo mfungwa sambi katutsaha parce que sambi ngujigerehere ukaye mfaume awo mfungwa wasa bomanze sambi atoitswani ahe ukaye mfaume shaula rais dimanano ambao ivanungabo mria ruma ezibo sijuba haufaume ngabo mria ruma ezibo sijuba ndanzirenge istiklala tanalelo haufaume hamasambi akaujisora isisi ivanunga mfikiriyo zinu rabao zinu aba hazinu zinu nambao harme kulebu ino ni watangalatu ambao zinu ngabo journalist yato kasubuti yado hima ezamba wakati wa sambi bazabari sambi ula mria kauruma hamona shuma ha bado kapsi mkanda la jeshi la ira la kama mkanda ebanu mkanda wakati sambi ya kauruma mkanda ikabana yabo ukoma gangani ne udoro ho do shimani hai aha sasi wandu rakabanusi na sambi harme terrain inu ya hema tangazo yo fasirio kane sersengwa mrao lazila msaidie ya zamba kangwa mrao de mana wa mtabala shantsua na ndrongo leora isazali ngena yezi ngena jaishi yegumo hotibala hata da mtoa baba hani aliyo sambi ngemdu galbani yani sambi katutsa mashaka sambi waka sambi pia ngwa azali wamtsusa ha wakawena sambi pia wamtsusa ngwa azali emana uona won pelu ya bararao je pelu sulumuni namna dungoenda hai ha sola dungo hena kwa azali wonti pia za barua tuzingara mzepelu emana nwambia endu bana wambo banu azali hafa no wendi kapatsimba mruwa mwanye katibelu kusona pelu namna dungo heda ba ila fasiri ainda yani nge harenge senango pia haji singisazo afasiri evanu belwa wende vani juzi tuamba kana gomhara naye leo lobele mana bakana wazo mjembe hunyongani ili mana hambiao na wini matunze fakiro malani ali honge mfaume hai fak de moi security evanu wandu wasingizaza ali wonti pia za barua tuzingara wadungabo wandu hindi dokpara warumishwa serikali wandu waomba maili namba madapa namba feliki mafana wewe banwezi ndio na belu na fakriba grand belu na fakriba ndo ato mawaziri 15 walo yabo msaidi na azali ani jao msaidi na azali deshane mbere ngonishiriyo naam wangu nda hungo bi salam ba hefakri na belu wadu walone tere pia watakatao wadunga hapo wandu waomba maili namba madapa namba feliki ile sirarao yabo kuturudi nduliki kuturia ewanu kwa enyinyi kamsine macho yao banu nyinyi mfe macho wandu wa ile mabioni fakrina na pelo wawe mdu tofanya betisi bang mdu to anzale usafanya betisi bang shaisha maji unikana wenji enzi unikana wenji ani kiki Mama Daudu na Mwinyi Baraka wala wenye orange wa aswil msikahara bo kiki dauna Mama Dauna Mwinyi Baraka msikahara gamanzo mtowe sambi gamanzawe yezi kaitsawa hamasula inuke nauta kena ureje hamasula ewa vanungwanzo wapuse wafanye kudeta arumaye kudeta ganzo wafanye jizo azali afanya bya kanzezi yanzali afanya za 2001 azali afanya afanya haribu hodi za 2016 za jiri hindi 2016 ujaoneza azali afanya za rivenulia hokana
ngujo kanangwa bo akomori wenjo msiuha karja siuha chango jo kanangwa bo wenjo msiuha ngabo wenjo arudunga ongala nzori benuliye au kangala mina ukanasa Azali a préparé stratégie de guerre et pia ce scénario pia En 2016. 2016 ha placé oandwa hahe wajoka humnika ushinzi harmwe bwana ya hevoti wono ka hatendeza bolero ende hata hamtia hanja hosoni ma ikililu wala mpusendo Azali na wala Azali kutsona nada ina ikililu hatendeza Bolero. Bolero de Hollandais, directeur de cabinet chargé de la défense. Uli akano usonsi pia wa hevoti. Ne makesi ne zenoko pia lelijeshi. Upande wa Hemali. Azali eti maskini harumo hakanazemaliza. Hakanema fideli tena wakaondesa mpira. Sedali Said Shehan, directeur de campagne. Rahmahullah. Mukao fideli wahahi. Anide le posho la Azali. Et quoi leo hatusi? Wah, il parle de politique. Wala ke politique ya komori kaina Kenadira. Ewa. Kulishile politique ya komori kaina dira. so jorengo harumilwa havuriziwa Sai, voilà. janazi Gunshiriyo halafu hende bala harenge ikililu hakanaye wala president uli wa exercice wa bonge daina Mamadou préparer Mamadou kado dauphin wahe na bala ikililu ho bavuni go hadisi daina Azali shadan la ilaha illallah shadan Muhammad rasulullah hata zemali ikililu yani kiwa ya ire Mamadou ya jia ni Arabie Saoudite ya jia ni ke Mamadou Tuzambabo yakawe mjomba Nurdin. Ikili luka jamnika Mamadou. Hani kando. Na mwende mamuzise. ezibirinda Na mwende mamuzise ikili. Yasiba ko shubankani hula. Hado jibalili ya emi wangu. rangu wa zamba nga una uthibitifu Mimi ndo haba ndongoza mnyanya. maana wenu Engeti kasa ikili lundrabu ya stop ni porte plainte. ijo kirikanga umhara Engeti kasa ikili lundrabu ya stop ni porte plainte. Bimana benwano Banu ngamba journaliste sur le canal droit ya utwamba yeni ndonganza uya. bimana benwano ndo hao banunga umhara leo Mtijole zena hii. Yeni journaliste katsina to droit ya utwamba je bari hajibiwa. Ewe weni waho ngwa mbwe. Heni rongozi zamba obanu izono boikawo. Heni rongozi zamba obanu izono boikawo ngami inattaquable. La beka. Inattaquable. Personne ne peut pas me poursuivre. Aïe. Pourquoi? Parce que c'est de la vérité. Journaliste nguya henzima ba. Usabe ndabo. Uside mndu. Usabe ndabo uside mndu. Cheni longongo jojo haba sha usabe ndabo uside mndu. Yodi afungori hakikisho banu kana ikililu hakana pumba la mali erwalo ni Arabie Saoudite halirenge haba ndi arenge mapesa ya ndobi ya Mamadou ya he kampani ya Mamadou mapesa mengi ndarenga janika hamnikanusu hamnikawana tahara baki hamnikawana tahara shadan la ilaha illallah na mwende muzisi baki na mwende na muzisi ni ma journaliste jaji wakamba ukahaka na mwende muzise ikililu mapesa wanikiwani Arabie Saoudite uje usaidie Mamadou uje unike Mamadou mlimele bala Sarkozy wa Mfaransa atujoja wonge tranquilo ba hano ali yotike yabo tikaanza ndeje tena lié opposition iliolelo Azali haka dans l'opposition pendant 10 ans hareje 2016 kajati ankodo ondukwa jaji bwana kajarongwa hasulan abadan haja hafanya stratégie militaire et politique harengata président ka en exercice ha placé directeur de cabinet wahahe naidondo wahahe huwa hedifai hamada Madibolero ezadunga bompira pia ukauresheha Azali harengeze vuti narawazi harenge hau havuti harengeze voti msaada wa nganyara kutobalbala harengeze voti wa msaada wado wa Bolero nando na ikililu
il aurait fallu wa rengwa makesi ho cour constitutionnel ikao Mamadou Hatede yanambula yanulewa non azali yabo atobe babiri voti za uhaki ya uzalendo babiri voti za uhaki za uhaki jina za uhaki za voti za uhaki na mngeje jani zo nguja marenge kujamba kana harenge za barabara ibanuni bapoloshirisha voti alwe dunia labo jaka fraud msudisha ndabo ndio mchukuru wa ashe sambi havo kala namrejo madrasa Sambi- baba mchukua masuala ya madrasa Sambi- mama ndo alo madrasa gra consultant sambi havo ate Marekani walone demokrasi hate Faransa woso kawizi ai wa voti baba mli hunu arma dunia ya parunda voti haukari habiri kabata mungu kafu hangare maopoza yakawa hapo haze voti juzi ba ndio maoposa amba wahibu haze oh no si sirakana ezi 2016 lamba uriboha basuso watsukanio ujana no donc watike wahara na wajipange paske belu eda mungio mihononi da ina fakri emduzanzanzie banu gwatuwana naye gwatuwana naye kodone semiro mili ai nekodo nitsinengo ni mandu adungo vanu juzi tishi amba amba paronko do haruma iti tena njabati amparo andu adubo wa ebanu wao wajoja jeko wakapo wajwabula wanje hata watu hanze waro ni wafanye jazali isi afanye la wazali atsukana yezi ya duba ya jarenga wandu hata watubula urongo warangu ndo wajoko kama amba kwa tsurongo warongo laonda bambi ha bambi bana bahango ntuma mkwe ejuzi ngoja sampana nyina hubini da ai juzi kikinga jakanza afanya bunjula huni adunga mbio warongo wa harme Facebook wa wazi lo tsurongo harme Facebook de conférence ha rizambandro kabelu na fakri dictature yawe benu haswaki unu moroni kwa tutawa unondu wa wende bangweni warongo shawani kwa na pasa udorongo wa Woti uhara. Consulta woti uhara. warongo ule select aina usiku wafanyaze conference nambaye nambaje warongo wa kuelewa ngoma nzolo kuinditse na mronda ni mjingosi kana swala marhaba menji wangalizi wanzana tu amonge gra consulta zibu huwa ndo baike ambao kana msuka ubako maganga na rohani ndashimanisha kwa tabu shauri ya hene ben swala la pili dile swala ikao ngilinjia harma umji mtukufu wa Singani minhum da harma lejera alhambu ujokana harma zensi hura la niso huja mwanzishi jimla wa serikali Nur El-Fat hatusiwa harma umsihiri wa Singani nongo ikayao ye notabilité irenge karar usoni ma ye club de journalistes ikao dizoamba au mkini waishia warenge fikra usoni ma club de journalistes bongo ibeza kwa consultant sengele ho bangweni ili ujori bahuli nzima hanzima usoni ma ezekarari ye notabilité ikao do azirenga abunge mnuamini ukana na reme kwati reme wakwati ukana ye club de journalistes haina wahamba bongo hibenza shangezi ngezire mlo usoni mwa wakazi wa Komoro ngari shukuri yao handani rirenge fursa inu ribeshele marahaba swafi shetswadaho nsode shahe inyatsapirusa bwana Madi Ibrahima ina wananya akaze karariza kaurenge wao mji wa Singani gado mshiliano wambaye sharifu Chumbangu mbaye sharifu mjini Mbeni wazima na Muhammad Hamada Mboreha mjini Sujini wasanganyihana na Aswimu mjini Mbeni sanganyihana na Iburasheha mjini kwamba la washili wa wandu wakada l'opposition wandu na wavumbua yao wontipi wandu ma notable ikawo ye kuleri wakaunikiwayo vanutiju hawanikiwa oyo vanutiju kuleri ya opposition Ranga wote notabilité opposition na maana nuambia ukana ile fitina la kaya vanutiju auliliyo ile fitina la kaya vanutiju likau hansi ukambaye sharifu jombangu mbaye sharifu na Asimu afundi Asimu na Iburasheha na Muhammad Hamada Mboreha wakauni kwa kuleria opposition na yoka ijalavimu
notable kadoka opposition kadoka serikali chaye de couleria he politique ya komoria ba ijai wa hansi harmi daraja ihansi au Ismail Habud naam gasibana Prince Ismail Habud Abdou Bwana mjini mtsangaju ngadimani na Sultan Abdul Aziz na Madi Ibrahima Oikoni na Usufa Madi Hofunguni na Hamad Mbai Bwana mjini Tsanda mjini wakawa hansi harme kuleri ya ukawa nwandu wa opposition sina namna hiyo Mohamed Chao. Shabwende bafanyishi habu njili yoku la kautsanganya zejanibu hizo zombili mjini Ntsuji wakaenda wajihensi yo hokaya Mohamed gasibana ya ukaya naritowe le fitina ziro liliuwa hadibanu ya ukarilwamba ukasisi manotable wa opposition na manotable wa serikali enizijori jilia rizirenge desizio wazio hashiringani yabo banda zija zijilia ya hambu Muhammad Hasmani wa mjini Mitsuje chote shetwada au cha mtu Mtsuje hapa ni mzee wa hatu mtukufu wa mji wa Mjwaezi ya Hambu kaodo mzee ulo yabo abaha harmale tengo ilo pia ulo mdumdu hazi ongozele tengo ilo washemeza banda washemeza holiho ndizo alwa habdala ya hamba waziri mzamani ya rongoli ya omji wa singanu karijilaba kazi jajibia Hambu kazi jajibia shetwada shahenya tapinusa Madi Ibrahim Madi Ibrahim haunjilia hafusanya hapara wazee pia wahemasiwa yanu wahenga zija ili warenge wafanye mufawadati waurengai decision ya singani irengo collegial kantu kamtsuje ayuka ukada hubini kamtsuje ulawa yabo uja sujini et decision irengwa yauka ganzo decision ra sara irenga inu ndi ambwa radio ewa milairuhusu ngandwa communiquer emi waisawa renge decision harmo mkonti wao unishirio naam wanwe mnamshi hao wewe dami mnamshi wewe shauti moto wa mshi hao moto wa mshi bala basi kimila heni zarengwano wazee rambira njema heni zarengwano no wazee yabukaba na commentaire d'accord naam heni zarengwano wazee wende sao le cour suprême yode cour suprême waisa warenge decision ya wakazao mji wa singani babanu muda wa mwaha wa kamili si umajana mararu na mingo miranda na nsanu mji wa singani kona ujo handa tengweni kona ujo fanya nugo wasina tartibu ikonge jo birada vunekele wasamihilo hao tumkinishi ya wabire tartibu sha amduna dunia amabo namna hiyo unelewa amabo namna hiyo ya kamimi sina commentaire ya ujua nje kazi njibia decision ya rengware kazi njibia kaka janjibia shansi wahida kinyume na Madi Ibrahim si wahida kinyume no mtu wa Ikoni bimana c'est-à-dire bimna ikofia mwana mwikoni unishilio shezenongo Madi Ibrahim adozi renga adozi tendea hapo kuna ujua mdara zetu zamindu kimila sina ujua ya kitangazaji yabo wa mtoto kamtangazaji adini ke notable ni himendo chanfua yabo banu ngo tant que journaliste amdongoze no zajiri amdongoze no zajiri shansi na droit bahari mimtangazaji ni hime nchanfue emi haruma ya sufi ya henga zija Miharuma haruma ya sufi ewa ya henga zija unishilio na hiyo ni hore rendao unishilio eni ndongo wazirenga hatua wairenga samio nawa atwana ama mfaume harongoa famarongoa
marongo eni mdudunga ujibu mfaume wo mdula mpatatifu Njofumu na dabu maonikiwa marongo unshiliyo jabu ya kaya hiyo jumbe la uraisi msaidie kajajibiwa wa communique zinongozi ziruma wandu hajibiwa nezenongo inotability wafanya shanga bonongoza saya ikawo msaidie kajajibiwa amandazi harumu wandu wenanda hu wendi wambi wewe nkasija kakajajibiwa haka ulina rogwendi sindasinuza isa hukumlwa akabana nkasija wasawa hukumu shaho juma isa hukumlwa wala wana ndongoza saya dazi unwambia ukemndu wandu waruma wende haruma ndongo waruma wende wambiye ngazija ukakarjajibiwa na ndongo iso ndongo nsusiju ya hukuma hili ya roha kwa jajibwani ye hukuma yo isa irengwa saidie simdu uka beti salam ya bamba kakajajibiwa ne hukuma inamnare kwa jajiwa na Henry kambe nufu garjo usijua sensi uzara usijao yao izo msaidia hamba ala imiha filishe komori banu consultant amroda ni mje consultant ni mje haruma kabla ya mwana majendela haruma ala adunga hapo ala inu iheli ya rengonga rukubalo ya ukanawo ile mwanzi jimla wa hedaula cha erkarendo ile warangunda bala hata leo ma autorite wenji wa hentinu wa utuzi wa adabu haruma mabavu ya hatu haruma miji ya hatu sikaru wono notabilite wa afili hadaraja no wa siasa ebanu zinu decisions endele ya obanu ukana hatezi ni ero hanga zidungia au banu surejei tuzisa ukakutsurejei basi suala ni huzisa no ando makala twangu tuzisa ukaku bala tutende tuzisa banu ka ebanu wemna mji au moto wa mji tuzisa ukakutsurejei namnaje Pandi souzisa suala la husuze nongozini a decision isa yarengwa warengwa de karari ya inu karari jo kaendelea ikemsomo harumaze nongo pia maudu auje wenotable kawabu aulinfijula koka no aulinfijula koka simwambia ni banu hukaya decision isa irengwa manangara nzori wanenele fitira la hukaya amande hili wazamba yabo jibiwa hukuja jibiwa sidizo tuzisa nani dezenongozini wenotabiti wafanya za usomjwa singani hujibiwa bwame kinamji decision ya lawa sijibiwe decision ya lawa neno kabisa grako sutanga ngamina suala kutajibiwa endelea ngamina suala ikao sikanza ni tsanganye mbabi yabo rahare jaka rinji ya harumazi habari zo bonze banwe mnamja muisona ngara bari sola di banwe mnamja au moto amji yabo utsomna mjika na ujonjia amutsomzi sabanu shele ya soja hajiti haru mangama au hati ya umji ikoni haru mangama mjo utamangama haukana mduanza mdusindo hanzo bo hahenga tuanza honda njala kulli hali ni hanzo mji dumji ranzi ngwa ibenza mimna mtu wa mji kwenda balafuni hazili simamba maeletsili idi hadi ujija ile ki harume marengo yao kamgwa benza sikanzani uzisemba bile swala yao ka leo namna je ye notabilite ikaodo hashirishi hawamfiliha na bunga rjo kana ani fatihu ani weti mneko fia sha wemna mji hauwei mtu wa mji na rengele swala karsi haruma daraja ya kiserikali bimaana weti mnaiko fia ikao hatozwa adabu homsirini zabari hindri o wababale o ani waju hawamfiliha na zinsino ngoika yao ani zijiria mnaiko fia sha zijiria mtu wa mji zabari wala muji bule swala muji bule naam Qur'ani ya bahindi naam Qur'ani husomwe mastehi ya ho wandu wa mrumaoni simelange nemila do wandu wa mrumaoni yemwe bahindi wa mrumaoni limbaba ulona leda hola ha urumo uliso uonelewa ulo chef le chef wa mji le chef wa mraya le président de la république yamba fanye na mtoi wa mrumaoni yeye fatuhu yemna mji sha zezwa mana yalo nizo de mhu wa serikali sonsi pièce en mji e ka haja ya mhu wa serikali ngela dimori mnike le respect ne mila ya hatu e ka fatuhu haja humsirini yemna mji sha haja humsirini haja arma mji haja ikoni
basi swafahanda de swafahanda botaki Naam Chris. ngela vimuo fathu ya iketi na ule mna mji ritowe manotablo bala wavayandu wavale bazila singazija warodi ngoni ime mhu wa serikali ya kai yani santana bikaindi ya dini ya hatu dini ya hatu isanganya na mila yorumishihe mila yorumishia ngonishilio haini wakati rajili wani mndu mtukufu ni hatu bamedi naam ngonishilio kwa Misiri ni hatu lazima wa baba warodi ngoni lazima wa baba warodi ngoni na bala na bala hatu hata mna skuti au hava mna costume ngonishilio shaka javaya vao la mila huka yemna mji yemoto wa mji shema stehi huka wando warirumao riamrishiwa riwatoin riwastehi mastehi yao yonjia harme mila rijuao mijini hatu riwastehi rekange mwire kange mwene hatafsira ukana abwe mila irendo siasa zoti zalelo de Malaysia hatu ya hemiji ya hatu no komori wa hatu sina mastehi ya huandu warirumao atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum warirumao riwastehi yode ndongo iko fursa ya huangazija wakawirenga ya ukaya ya mndu mtukufu ulona dhamana za daula ekahaja homsirini si humkendeleza homsirini rimnihansi harume swafia handa mswanza komanteri yabo hata yo uriswaliza zinzenda hale au zikaujana yode mila ya hatu yode mila ya shikomoria aswili rajua raunda wabaya hatu wabaya hatu armeni mndu jwanza ajende kinyume nezanongo hizo wakati mndu wa mji kati mgazija ngwamina ukana ko tutra chona samba hizo zongo bumanzi tutwa balada wanda iri tena uisahau kango sahoda waitwa jina hima usihaikoni wende waonane na Madi Ibrahima umwambie ukaya eni wakati watu ujamruhunu watu ujamruha serikali hunu kartusari mwono msirini uje uone kele da hola handu huze soja la hunule na mna ile la siwa msanganana ashi kwezi ekau mwanza wode kinyume nizo naeleza abantu usikoni mwanza wode kinyume na sinaeleza abantu le da holo handu za honga jojo ali hunulwa lendela sekula msanganana ashi ndio mapiesha limana nwambia ukahe tuenda mna ujao naam abe marhaba menji mwanya Samed samtanzani ngodingo hii ili wenji waishie zi habari zo bonze hapo ya ukangara mino kanga sina siu 34 ezano ngwangizo je haruma izaba kusa mengone masuala hamande hele mwanama yaziunishia ize dakika za mwisho zinu mungu ono hamachele ngulo mana Trump esaji hantiza mifumo mira ya ukaya remairani yewanza rango ajanza nkodonge duka za kifu na hunu mbuka namna je hunu ngujipango ya behe jaishi linule la wana haruma bonsi no jaishi liko wana nkodo ya zitoni hunu ema irani eba ngwajipangao na jaishi lito chashi na hunu ngu tsongolizo ema wana nyoka kwa tumbuli ya zenzi ya zabo juu ya vira ebanu hokwele nkodo yunu trompwezi buya zitoa wozinu ebanu dunia hakikatan wa mwangalia unamna je engwanzo ya wasulishe ya dunia dahubi haruma masala ya mwisho ikao da juizi sawa haruma nkodo. Les Américains ont perdu la guerre ngulishilo bwana mame na mgame ba wala sa nkodo yinu ushinzi usaukansiza ukalansiza ya Iran na tapale hata Donald Trump mbo wanungu tapalo hao mumtapalo ya tapala kadonga harme e stratégie ya le Detroit de Hormuz ya hatapala kadonga hakazama datimanga haruda nda lelo ngari wazao lelo le 1er avril ngari wazao sihu nanne ngunishilio hakamba ino aferi ya mfumo mzima zote zendabo za yo American ezi sabu zao zikaujeleza ukaya ino aferi jokaendelea harma ni mfumo mzima wakauone halafu wende wa hundu de kinyume izo ikawa wafikira yeye wai Donald Trump hakubali ya ukema Iraniye wanwandu ma intelligent en matière de guerre kobobira ema généraux wa rumao ye Pentagon ema généraux wa kauruma ye Mossad watu sawa mhono ambaka
emaji ya honde nkomio emaji ya honde nkomio ngonishiliyo lelo hende hamwiso hapanga strategie wakauvotewa 200 millions ya mapesa 200 millions de dollars yenjezwa harme budget ya Marekani noa himewa mbengo ateneo wa wane nkodi yezombozi hali des avions kunkunku za kijeshi za Marekani winji harmazo zisambaziwa ne Iran eze porto avion nku ikaundizwe Marekani ya kauloji gerehere yenda yeshangaza Afghanistan yenda yeshangaza Vietnam yenda yeshangaza Iraq zenongo izo sazisa ima Iranie wanuku omsi hamiso ya Marekani ionesa yauka ngwajo fanya haini namna zofanya insi ya Irani keke ikana maji keke ikana telefoni mawasiliano yejo tsambaza ze usini zonti pia zaulekeze maji hambangu tozirema ya zidanganye insi paralize kamili Shabandi alisorema ya Irani harma umva uo ya Irani kaijabata imihono haka yijibu yamba ukaya ikaureme hunu rotsorema ezensi za uhali ya wanawaria wahaho wanawaria wahaho wanamari wahaho yode ani yo Kuwaiti yo Umani yo les Emirats Arabuini mnese mkuna mponesha ya shawangamiza wananyasi waranzao iyo de Arabi Saudite ne Qatar bahebo ya rema wo Irani ya rema hasotu bangu tsorema himo yora vumbwa hiyo banu baishe Irani ambange jorema Washington shobanu yabora akabajaja zisabu zinginga ziuzisawe kakweli ye Irani ndio na kapasite militaire ya urema Washington lakini izo ya hamba hafanya ze bazi militari 22 ikawo za Marekani ya zihansi harma ema swadizama Islam alimaziro gonelewa wahe Golfu Persiki maswadizama Islam wa hali ya Myahudi hakabanu wa hali ya Myahudi ambaye mru Islamundu ya hali ya Myahudi ambaye Islamundu yoti Komori ya hali ya Myahudi ambaye Islamu mwanani wa Arabi Sauditi woko wetu wa Katari hakawo Myahudi ya rongola haruma ye Qur'ani yanalwa ni Mwenyezi Mungu bani Myahudi hanalwa ni Mwenyezi Mungu haruma Qur'ani haruma bani Israel yakawana na mtume Musa ye bani Israeli waudo kawana na mtume Musa ngonishiliyo wa walaaniwa ne Qur'ani wala si mtume Musa sidi ya walani ya walaani Mwenyezi Mungu yaliumba halaanie bani Israeli abakabana mjuma yao we wanu ma Saudien ye wanu makatari ye wanu wa Kuwaiti wambao warabu ma Islam ewa hali yandu kwa jahali ya Irani harma ze aruliza hao ewa hali yandu wa hali ya Myahudi wo yanalwa ne Qur'ani yanalwa ni Mwenyezi Mungu wa hali ya Marekani ilo sidele panganyile kula ya Myahudi ilo ngonishilio waje ya kazi ze bazi militari 22 zizingize ye Irani sheleka Irani ndo hanza ya diseuzi waje wa muwe yafe mkafani yeye bahe haka ujipanga ye Irani bandi ya maharubaini haka ujipanga wanu ngaba usiku saunuja Marekani hata pala heini mzinga wa hatwari wakana ya Israeli ya Irani hausisi monsi ya Irani do kontrole espace aérien abaha ya hensi ya Israeli kamil hanuku yeye heini hindu ya shibe hao abaha harme ardu ya Israeli kashu zilwa ni bahindu emaji ya honden komiyo ele kasila lelo tarehimonti
hata zele ravloni zozimu ye Israeli ngetsungo ubiwa emaranyia wa Israeli wa himyahudi watawa waroha pia winji wa hao harma mafunvu mengo minane harma jana yahe population israelienne wahawa makazi kwasi harume ardhi ya Israeli lelo tare wahawa makazi. Par contre ema iranien walio harmenti ya Israel walio harmenti ya Iran uwinji wa hao wahimi ngwa suteneo ensi ya hao ne mavama na warumawe ensi ya hao contrairement izo Donald Trump yakaufanya appel wakati yarema Ali Khomeini yampashe hitwa hafanya appel uka ila mission nakana emiaji nakana mnikani sainu isibu simuwa hafu na mtube mrenge ensi ya hanu watube warenge nda warenge ensi ya udai wako hima huko haba udu wakati wakauhima wambe ukwe lelo wazambandro uka wo wapanga scenario ya uka haini dhamana ngina wananya madhamana sita hodingulima ekawa wadhamana mzima ya kwa jadi rejeza emission dinguli haka mfukare hamfukare mabe ya mfukare hamfukare haini bahanu mfukare hamfukare strategie yankodu kabati ujo hupa e ujo mdunga ajo kamwi e maarifa ne ilmu ya engineering ilmu ya engineering sawa watosoma bazima nuwawana wenkodo lelo wakalansize zombu wawana wenkodo lelo wausiwandu waume wawandu azadi ibe nchide shatunga Trump yatunga utapala he namro yatunga mono kange adui wa hahe yabo ya ilo awo izo nchide shatunga tapala hafanya rassemblement il y a 2500 bonhommes c'est des soldats haringondo wa dube india wa sacrifier harme ardhi ya Iran hashemelezi zankodo ya espace aérien ze base militaire ya joka uhima ya wane zisankadiwa Espagne sinzima mengoni mwezi ntizilo karibu ne Iran ya dojua yani kiwa base militaire yabo ya juhe ya dofufua Iran e premier ministre ikao yeti islamu ngi harma logique tizambandro harma wakati mwinji banu harma ze analyse zangu timabianuka sisi ambao sisi maislamu wenji wanji yao ho Misiri waswaliyo wasouja uswali ilizahandani na twambada unu hatu wenji wanji yao ho Misirini wasouja uswali la spori wasouja uswali hauka uswali yote nongo nyangu uswali hata Mwenyezi Mungu yakubali swala nzima yao yote nongo nyangu nganzo vraiment hazi chano gotilo ka uva inkandu kaze kofi yango dugonjo Msiri ne mrwa wadhani unja silamuti kofi na kabati dini ya nirahati amini fama de dini ya Kiislamu cheze dini sadungabo karjangwa rizide zofatra zabira ikao ze dini hizo ngizo na wandu wa haa kama nukabati mrujijuo dunia nukaizo yafanyao yengu tokaida mbemoni haye che Mwenyezi Mungu do ujue ze nia za hatu bwameti do ujue ze nia za hatu do ujue uwe atoka humtia mbemoni ni watu toka humtia mbemoni dai haye che le Qur'ani ngo yabo sena ya bandu c'est pas parce que uja ukansize darasa banu ngo ishile fundi ikebala wewe ngo hundo ze sababu za darasa ba ukansi wanaofiki watu kaona mtume na unelewa lelo itafauti le Qur'ani amba ukahindi na mdoro ngwa hamwemweu kanga mumsikano Msirini nganya harmaze ze hindi ze auradi zanyu na mdoro ngwa hamwemwe mke hari na hari yabahanga rongwa hamwemwe nana le irangu aba hakasurongwa hamwemwe kanga so Misiri ngari patiza ombada kome ngari patiza ombada kome hate kanga swali yo kazi zawe imamu mikiru na abwe Qur'ani ambaru doda hamwemwe Mwenyezi Mungu hakaurongwa wakati ula ukana mwili hamwemwe mano wa ingawe dini ngo wenji ngo obonze yabo wachiyo jawaji wadubua mvamiani wa muwani lelo emanaribu wao se mikro za hatu
radhinio haji kuri tsambaza misiri 20 itsungoni mndapatsa mikiro doka sonti piari aminuka katsina mabi wa hosilamu ndio maana baha aliro ribulia ose mikiro imamwe kangwa swali zao ri wakazi zao hata mikiro hakaka batsi wandu wajoka ulitabisha par contre wakati wa mtume Rasaidina Umar yejaka hasilimu wadonongona kaelera ya uswalija Saidina Umar bin Khattabu yakahuja ajabye mtume ukaede namna inu bila lingo ya hime vale namna ilado nongone namna ila amba ila sida namna ramba himiri wadhani wandu waishie wa makashi wa Saidina Umar ya autoriza mbigo mtu mheze Bilali yabo ya hime yabo ya wadhani basi wa makabu waishi ya wadhana ya shemene sisi wani Bilali wamba heni mdu yakana opanga haruha ndani abanono ngabo Saidina Umar nzima yasili muhaukaya mtume kata dosubuta adhane namna hii wakaenda wakonfirme hundo kwa Saidina Umar bin Khattab dia ruhusi wadhana Bilali ajuhe ya wadhini he daraja ila ya shangaze wa Maka ni makafiri wa Maka engele lo ye urirumo lelo de Irani lelo yedo jadhani lelo do jadhani le jila Bilali lelo shati de Marekani lelo otoka ukapisa harmwe dunia de Irani yedo jo wadhini hajiku hamali hamvunga sijikonfirmeo lelo sidwaza omswafu alaska samamjo kaubalia Askanzana shelezi sapo kazijabira kangamjo jana kalzoba lomswafu banu jersome ye sura wiyo de sura wiyo yaka unikaze mvuye kabila ya hema perse harme Qur'an Mwenyezi Mungu akawavumbua harme Qur'an waudu wandu na watukuza mashuja wahedini ya Kiislamu watu waiwanie maudu wakati ujabu wa Komoro wakati ujabu wa Zaza hangu mlo Marseille Paris Lyon Bordeaux Nice harme michio tipia ya Ulaya mlo harme dunia na mjifahari wa mlo Maislamu haukari hundu mrumme wa dini ya Kiislamu karjaunda Saudi na ihoni ho watajiri hao heze maliza ho Uislamu karjaunda Saudi na ihoni ho watajiri hao wabararao heze mali za ho Uislamu gonishiriyo yodu handu za mtume wandu rawa amini lelo wa haja wajoka wani ya wa Uislamu dema pers nambe kajazaloho hitsani haukamgu hawavumbua harma Qur'an kajavumbue masaudien kajavumbue warabu kadwa joka wani ya Uislamu mwema persi shabawu ya ho wandu ambao ataba kwa tukubalukala ndundasi wao ngwaona ndongo watsohelewa kwa tsohelewa ho ustaarabu no ustaarabu ni mrutsuelewa na rengeyo indalale vuzaitswani jode ziruruma obanu lelo vuzaitswani de ziruruma obanu lelo ngonelewa yalaja na kajala yalande yaeha ngonishili yalande yaeha ya hawa uradi wa subhana ya hawa uradi wa subhana ukayode surati subhana yonde yorjo kaujani obanu yode ruhuisha obanu ngonishiliyo ke ngarombo dua enkodo yin itizi Raili ya Irani ye jaderesi ya Marekani ni Myahudi hata wamba wajatoba yabo sirjo kozala siwati siwene sanro itizi enkodo yinu rae jakaya ye Marekani ni Myahudi wajatoba watubu wamba watubu alaina hakanga monao kama simu ya tsuruma no ya tsahe Israel ya hekodo yinu ijwe imalale ya shini imshindi Xi Jinping imshindi habewa mediateur yende ne Marekani ngonelewa yende hadithi la ene mafama na wende sawe Irani kodoi kazekifu ces conditions ya Irani wazipoze abo béton armé ye shini
irejeza le jawabu mbaba Donald Trump dos au mur Esandrabo hasemi rengo hezi ndongwe mnaluha wabo wandu zangu wa ikoni walozi wato uje tafsiri no hansambu no media close hasemi rengo Donald Trump hasemi rengo enga mjoba ni abo lelo yaliyo harma za negotiation harumu raisi wa he parlement européen raisi wa he parlement européen wodi haruma lelo ou le médiateur haruma ni et Irani kajaruma mungu tsoka yoti pia ndia négocier Donald Trump ingetuone sawa fenya waha kaukansi hezi recommandation zifanywa on ne magenero ni chef d'état-major wa hensi ya Israel uamba wongudo waza zentiku ye Israeli joka utimu daka kada komejo joka uvuzilwa iho gonjilio gwa engwa joka utsayihanda huwandu wapi engwa joka utsayihanda beluna jihudumu daina fakri harume kodinu kejula rimu eze frontieri za hatu zibiriliwa ndora hana inamna za kaubiriliwa ranzi binana enkodo inu tsamba banu ndo tsamba bangoni kiama le bangola kiama consultant banu masala yanu hezi turna banu pia shawa komori haina mrwero hoya heketi makini hizo riwona wo hosuni yebanu enkodo inu pia heli edao diplomasia komori la joka yuhanti position ebane position ya wini na borendo angalia wajao ngazitumlwao ibangu ya wakomori ya ukaya la yonda nyuchi ngazitumlwao ni bangu ya wakomori ya ukaya bane budgeteria hatu ito kanti harumwana nyasi wa Arab Sauditi baba nuze ndongo zinunga joka urililiano budgeteria hatu wakomori bangu ya hangwa juzi sama swala hamandayo na banu hena mru ngulilo yaone point de vue ya he club winu maana wakomori pia ngwaonao ya ukana zinji zambao banu wazikome yao ngasingo ujiri ebanu diplomasia komori ni nkodo ni hedi yao ebanu wanja ndani hatani wandu walona utajiri banu bazinji wa hamoroni banu na ardhi zinji waloni zo banu kwa japaro fanyazi nous sommes des enquêteurs nous sommes des journalistes wandu walona nafasi za majumba hunu moroni hunu wazajiri sawandu na ngini wa ukwaja paro fanyazi wa wasobaki harma umezi wa hesundi wa haone sundi amba nzabondo wenji wa huana wa komori walone majumba hunu wa ya wajirisa watajiriha wao watajiriha haumezi personnel olo hafikira ngari wajuao mzima hamzima ono watsi wandu warithi ndo jabari wani na mradaji wala ndo warithi wala matajiri wafanya uhasi hewa wafanya hasi yengo vumbondawa imana na bakara sika urongo wa bantu kai owandu wala harma isudi wasomia harma isudi yewa hawasomia harma zinti za sharabu walona majumba hununa nafasi hunu wakwaja parofanya hazi komori waunda mapesa rijua ukawa kama ministra wa kama directori hawa kama fonctionnaire waunda mapesa yode mana walona utajiri walona kwaja parofanya biashara jeke watajiri mweshi amba umesi ekai jauba hanu yasubalai listi rijeri ritombolezize shaya ukandawe bwameti ndawe butaki ndawe fulani na fulani urambie usikwa parofanya hazi manu komori waunda mapesa hata wawahima jumba ya yenu yonruji ngal wala hundu hemi saada waile waone neze munadhamati yabo kwaturuza uja ngwaru ni ustarabu hao wa hundu mapesa c'est de l'argent facile ou de l'argent sale shau jabanu jawone saukaya e budget hatu nadungo hunda nana e budgeteri za Arabie Saoudite ranzi azali ya kansi hata na lelo karjahunda e di budgeteri ya Arabie Saoudite njaiwona mbabanu harmaze écriture ndonizo dawo harmaza écriture nlonizo hoda honi neze malafat neze dossier court sina baba hanu ngonao Arabie Saoudite eo pala edi budgeteri riziundao banu kariziundao edi budgeteri za reforme riziundao ne féminin banque mondiale kawe moniteur wa hazo c'est le baobab le financier baobab mzabu do mhachafi wodi hunda edi budgeteri zinji ya janizo banu
ngunishiliyo entia hatu ngenda uhezere set prop sana ho wadilifu watilwa harmela duani ya hatu ne empo ya hatu yode ende sawe daula hatu ilibama fonctionnaire ne fonctionnement ya entia hatu wananyasi les Émirats Arabes Unis warijani warerea barnamaji za maendeleo za loteli za turismu za jau za utazijusensi hatu Mwenyezi Mungu aja hawahundu hawatia harmaleba ya linu ngarumba ujua Mwenyezi Mungu wasahilishe ili riti zazi za hatu Rashida nanda sinao zisifube mtoba minguni mazo se faidali zimura unao di envion ya president de la République ikao waire ya president ranzidu wakati na hunuko morikwati na tanvio wano kayo logiki logique msaada wa tibana logique hata lewe diaspora rohauje ani yo mitona logique ya grand consultant ya hadisi ya hopkana wanu wasede wananti wawere anvio mfaume ya dopashia na huno harume dunia kamili ndensi kao wandu zangu mlo Marseille na mke wao harume suala hili na mduwe suala hili ndensi nzima mwana mkomori ndensi nzima ranyali ba obie ya hali wono kana inu logique ukana tibana inu hata eliko kartinio hala kule wo garuhundo wandu wambengo arisedia ovolisha ike ya mfaume ba ngono kabunga bwadilifu yabo nam Raisi wa daula ya Komoro mheshimiwa Azali Assoumani naam havotewa raisi wa Union Africaine wa ufahari mhuu Raisi Azali nikainsi ya haki hahise le président Azali ahise les Comores biko bijende le harume manda halafu mingoni mazenongo za tokaziri rejeza dingoni dengera isi wa daula ya hatu hakaupashia mvio yodaine maranya yelibabiye na ho wanyanya no wananya no wanzani wa hatu da sina les Émirats Arabes wamba mvio ya haye wamba ishengulujo usaidia duka harumaze déplacement za holi hongo toka ukabalozi wa Afrika déplacement zingingo toka ulazimuzi fanye ikao kasi ja budgetize wa harumaye budget ya haho gajo uruhusu zendeza etupe ye budget ya hinsi ya haho na hizo kazi ja wahiza fikiri enge rirengezwa maana ya hizi déplacements za wala ukarume conférence de presse yara ici ya Hemanda ila ya lo president de l'Union ah oui ukabala kuishezo ya hambo kanaze haramezi nji za Hemanda ila za zikaula wa Komoro huishia izo jeton zahe fonctionnement ya heshati si de envio e mafura udwa kauyatia les Émirats udwa jani envio wakau déplacer kardajo shida yono kabo msaada kweli wa msaada karina udwa hatukuza enzi ya Imarati watukuza enzi walisaidia hakika wasaidie president watu shode sharafu shahensi hatu president watu katika upashamvyo daina maranya akauroha lazima rishukurie izo karjakanizo aba hata inungwa harmale balinu yode mana president akauroha juzi ya tsuroha hai envio special ya hila yabo ngarjot lazima rishukurie bana baishamba bititisha lazima rishukurie ngonelewa kartu jua imabalozi wa hatu walio harmasensi za sharabu izo wafanyao sheka de balozi wa hatu ulio aux Émirats Arabes Unis imarundangari yao nao kando mbamwenje alhamdulillah bali nao chopande wa hevoli yonge jarali yo sasa izongazi hangasheo okubalike izongazi hangasheo wewe uzambu shamimi sambe rai ya hangu ngami reconnaissant ya kali la fumbuku la tokaulazimike li risaidie lisaidia nge yabo ngamkazo banu ekaganyasa amedingu ba narabamenji abonge haina zambishia ikai tokaende mwendo wakati ezi sauti zikahaju hawengene mwendo wakati mambo yaenza wadubu suala ikao kelja strike lidube na mrisami si club de journalistes au kasiba na urengeza shasiba na mumenya na rewasili hatampaka dabanu sikaka wale hawakatika yao ngarujwa kana mdu angoma wo kahongomani tafsira ukana lazima hu urike Mtanzania ili rohashirisha wa Komoro nana walio hundani na nobonze hawa bushira bati njema matangazo mema ya khairi usoni hanyont nana ya club de journalistes rengo mwanya Samed Ibrahima nane mwanya sitaki ujamzi watu Ibrahima Inusa nono ulio le grand consultant nanyi kaodo ndongo zaoni banu Saladin Ibrahim ha ismu ya mwanze ikao yo julana ulemengu waonti
to sana salam ji har hinamu ile rjendo buhliani haina nzima hanzima ikauliza shilwa banti juu